O te rola fiafine is all about leaders. Au te rola ngai matangata o whanai whanau lau whatanga i le li. The success of any ministry and any church is a result of a leadership that is well equipped, well discipled, trained, spirit-filled, and united. O le malosianga o se ekalesia, o lo ta oto in taitai o lo leiru whaaupenga, a o ta wina, whaatumuina i le mana o le anganga pa ia, e matatau i le atua, te tutu maloto ngā testasi. And this is why the enemy, one of the prime targets of the enemy, o tasi lea aupenga o le focus ki Apollo, e ngumela kasi fo i ana aus whainga, ia o so whai leadership. E lo le malepe o le loko malaka ape o se ngaluenga, e le mafua mai lalo. E sau mai lunga pe o tala altus, e afua mai maunga manui o le no. It's from the mountains. E e ona taitai. Me whilanga whaftai leia wanoa mesol ngai fiafi le ngata o statua uso i nei. Sunga ato tua mesol whantua me statua uso nei kutna. E le wtato whirai me sunga ia peni me whantua me statua uso mai la. E nisi o statua uso mai sunga ia elfoni. Po i lava whaatanga i le atua le fiafi. O le wanoa mo oi. Amen. O le fiafi nei. Langa ngat kasil po. It's all about equipping, training, impartation. E aru whakasi ale whaamamalmainga ma le oino le upu le tu. Aru whakasi ma le impartation to le mana o le anganga pa ia. O kako wo o le keminingei, e lua mea, ia e loa le upu le atua, tumu o le upu le atua, whaaupenga o le upu le atua, e fola le upu le atua. A ia e loa e sau ma le mana o le anganga pa ia. Aisea, e kaunga whaamaungia le mele kaukalai. The evidence, the fruits, demonstrations. E lo ai le moni o le gospel e tau tala noa le iai. E vainga le misionga le ekalesia, whaftaise ekalesia ka oko le longa misionga. To go and bring people to Jesus Christ's membership in His family, that's the evangelism side of things. Develop them into Christ-like maturity through the word and the work of the Holy Spirit. That is discipleship. Whaasoe. Why? Ia e fōlinga ia ke wisu. Lona tolu, train you, equipping. E kaunga o hao e whaatontonu i tātou, whaaupenga i tātou, pēra ngai e fiafi. Longa whaaisa for your calling in the ministry and the church. Inga e kula e folfola le upo le atua. O ngai tumu e le upo le akua. The higher purpose of memory in order to glorify God's name. E mea uma e whai le ekalesia. Ma le whaonga ino i tātou. E levi ia se whai whiau. E levi ia se tangata whaonga inga. E le ai. A uma me uma wa e whaia. Ka kongo ngofo i lalo. Ka kongo whapeifu. Au aunga le au ngai tātou. We are only vessels. We are only messengers. We are not the message. We are only pipelines. Kala le kele ngo whaonga mea ku ele ngā pailo uloko. Wanga o eo se pipeline. You are not the message. You are not the source. O eo se channel. O ke whaonga inga. O kako umore leadership. O tātou umore whaonga wale akua. O tātou wana o ni channel se whaonga ele li. Le whaongu ia kwa ilonga mamalu. Melea. O le upu le ia ngofo no lokol mo moko ni tum tam mo fai por waiva. Fa marka la Paulo, let no flesh glory in His presence. E mai auanga ia se tangata. No flesh meaning no man, no vessel, no church. Glory in the presence of God. Fa mai auanga mika mika se kas. E fa nga kula i mal fatauva. E va ingir ka kosesen le fiafinga ma le ka kalangoa. The priorities of a spiritual leader. O mea e aona ave ia le wha mua aso se tai wha aleanganga wha fonga maraka kwa uso ilmu presence o le atua ngi fiafi. Our priority is not money. Even though we need it, that's not our priority. Our priority is not good planning. Even though we have to plan, that is not our priority. Our priorities are not buildings or projects. Even though we need them, that is not your priority. Our priorities are not church numbers. Not the physical size of the ministry. Asha aka oko lelo langa mela ka ko kalongoa le fiafinge e kere popolo i me yo kalongoa kwai. Mana tuwa fetala nga Yesu, seek ye first the kingdom and everything shall be added. All things, everything.
ele ngal kasi pe aka oko le lo langa o se kai ile mele fina ngalo ia ile li kau kile ki ngai ngal ka oko nga me ale akua e ia me pe ko sile nga manga oile kua ka nga ngofo mo oi o te mana tua tala sta te mau mo vai atu kala le viliamu kasi nga message lua kausanga ele fakafanga ngasi malangkala keep the main thing e ngofo pelo lokor kalanga keep the main thing ka ofi pele me piko sile ko kaua ia fa mo mo pe aku vai ngefengol ka ko ngalwe ngai sambo anga se fai fia o manga e fai song fale e fai mo mbolo fale per mana ongor kilo e kalesi ele ai pe fai mo fo falsa ele ai on menga ave le kua fa mo mbolo fal kalo e o ka ngaka o ave ile o fale kalo ai longa lua fai le kivi mo le kio lo nguku ngapo lo fonga ngasi ave kalo le ba vai le e wa ngaulungia ngai kangia makele e kala la me fio ai le se fale le se me kapo ai ele le priority nga le loko ko kiki halus ko inga ile sa fa iso fa fo that's not his priority memo one of the priorities of any spiritual leader is to have a deeper desire to stay in the presence of God. Dapat fonga mala la fiafinga i mema mela mga oile ku ke ngofo mo. Maybe for the mela la falonga le fiafinga it's a confirmation sa mga release mai le ngofo ali o le atua yang au ya mabaku ya ko. Longa lua o se mela baku le ku fa bopo i menga o ya ke oi. Your number one priority, one of your priorities as a spiritual leader, to have a deeper desire to stay in the presence of God. David, the Bible says, the man after the heart of God. Only one thing that I have desire of the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. That I may dwell in the house of the Lord, meaning stay in the presence of God. Raise from nowhere. He was there, and he was never in the presence of the people. He stayed in a secret place. In Psalms 91 verse 1, he dwelled in the secret place of the Most High. Ole lifestyle lo kavika. Olong lifestyle ya. Ele fia pia le mei tangata. E ngofo le presence ole atua. Ilo le kamalo le. Paule ole mea nga ke mga omia. Nga ke le ilo faise mea. He know nothing, he can do nothing, he is nothing. He have nothing. Ole presence ole atua nga le ma faye le ilo kavika kilo mea. One thing that I have desire, that I may dwell, to behold the beauty of the Lord, the manifest presence of God. The priorities. The Bible says in Psalm 84 verse 10, for a day in your courts is better than thousands. In other version, one day in your courts is better than thousands elsewhere. Meaning, a touch of the Holy Spirit in a second is better than thousands of days of waiting, but nothing happens. Ole pai ole kuon se kone ya oi e si le kun mai ole afe oso ke fiu fakali asia ole pai ngai kasi e suia o mai me uma it changes your character, it changes your appearance.
it changes the way you minister to the people. Ile pa ile kasi. And I wonder why remember the encounter with the angel, this man of God. He had an encounter with God. An angel, a representative of God. In fact, he is God himself. I will never leave you unless you bless me. The enemy is trying to attack him. Right in the front of your enemies. If he will attack us, you are in the presence of God. There is protection, security in the presence of God. When your the enemies will never touch you. Let them fight. Let them fight. But I fire ukala, but janga tahula ya oi. I am for the presence of the Atua. Amen. Kile koi kali ai. Po ame fai maya on social media matala tanga te kifa longo le wayo kalinga. Ele kai kai e ilai. Mana tua tala tavita. E pa use ko afe. Io te vatafa. Thousands may fall on thy side, but will never touch you. They will never affect you. E ko ulu se ko afe. Ele fai aisha. You are staying in the presence of God. That's your dwelling place. Do not become a visitor in the presence of God. Psalm 71, he who dwells not visiting. Secret room. Stay there, worship there. As a son to a dad. Ayela relationship bale atua e ke alu fa penga kala ngo ika uma sa ayelo loko po out to heart to him amen ba ya kavika e yo fa le kongu e yo vai vai nga ka malola nga ke lole awala ko fo ya ile kuwa. He knows the ways back to God. Pamela kala kavika le tua anga e now the taulanga okay bakua. If you desire sacrifices, I'm gonna do the sacrifices. Okay, fasia gimangu babaku ya koe la fetalo pabakala kuwa o taulanga ile kuwa lo menga kala kavika o taulanga ile tua broken hearted, brokenness loto uanuti momoya eke sauinu mole kuwa kakaelo fakwamele no reserve areas ale manga yo menga lo ngofo for presence solely e sau fa ya mema de langyo mema nga yo me fo fresh amen. E release tangata me fo. E release tangata me manui ai. Timely messages. Ya mai foi fe awe fe kau markai mi. Amen. Because you are staying in the presence of God. We can go for the presence of ai. Amen. Okay, le kai kai o fa ya le menga o markai me kemi nge. Ngal technology ngalo sa kemi nge. Ngal copy and paste le ai fa longo mai. E nga isi me or kingo malalangi akole ko ke ai. E o le me kau fe awe mai mai le kuwa. Awa. No shortcut in the things of the Spirit. Stay in the presence. You pay the price. Ngofo fa kalikali kinganga fia moe alaike ong saia. Kinganga le lava ong sai anga pongi pea. Salvation is free, anointing is not. Or fa kanga mo fu aisha ele sa ngalwen nga fayai ngal fa sa bolalo salambo kalia Yesu is free. Anointing is not. You have to pay the price, not in terms of money, but you pay the sacrifice, fasting. Separate yourself from the word out there. Fa pa ielo olanga, fa mo lalo pea, fa ko ese pea. Ko kuli pea, ngofo pea mbalu ole tua, kasi le kula, luai kula, ko lui kula, ngofo pea. Ngofo pea. Ngofo pea. Asia, ola mer fa the secret place, e fa ali le ku el public. Fa longo marka ko us leaders, ole mele ke fa ya ku ai. Ole mele nga e fa le public, ole the secret place. E ke le mafai nga shortcut nga mele ku. Longa lua. One of the priorities of any spiritual leader is to be well equipped and trained with the word of God. Ye matuana unaulo loto ina ya otawina mafa upengaina o ile Upu A le Atua.
The Bible says in 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, all scripture is given by inspirations of God and is profitable for doctrine, reproof, correction, instructions in righteousness. That the man of God, the leader, the spiritual leader, may be complete spiritually, meaning spiritually matured. Complete, may complete, thoroughly equipped for every good work. Ang fapele ke mika mikai mai finga wo tangata wo to telo tangata e fangeli menga ke minga social media wai losinga mea ka ko yo singa mea wa ka ke feokia ele ai masiso ka ko lo barkus pa no one okay okia ele ai le lopenga le korupa sengele me le ka ke lo upole ele ka ke feokia ele ai male ke nasel falinga asia langal ke lo merkus pa is by revelations. Or kelo make loa me upole ko spaya is through revelations. If you la kano mai lor tanga tare ma faule kam faya wa or me fa lenga ele ma fai nga afai nga lo study nga ya eloa you have the knowledge ai le se move lenga nga pa ia asia nga le ma fa fa ele o move mai lenga nga pa ia ya oi. You need to know the word of God. It is given all scriptures is given by inspirations. Ano ko le upule inspirations of God, meaning God breathed. Inspirations means amen. The word of God is living and powerful. Eola. Angale ola le upole tua e ke le fa ola inga. Amen. Angale ola le upole tua e le suia lo olanga. Angale ola le upole tua e le kupule ka le siel ke minga. Amen. Wo mai tanga tare fa ola kanga. Ba fia ile li. Angale ola le upole tua o ngai ke maluanga ma ingu pia ma fa kalapu. Amen. Angale ola. E suia ile ku ma transform lo ma fa. It is alive. There are 7 symbols. The word of God is like into 7 images in the Bible. The word of God is like into a double-edged sword. It's for pruning purposes. Or ka woso fa lunga lo fa malunga o kire upole ku amen. Ka woso fa lunga lo fa kala o kire upole ku. Ka woso fa lunga lo felo se sala le upole ku amen. It's for pruning purposes. Ala mela mga umia lo fa mo lo pe fa longo. Al wa ku kaya alu lo loko alo kaya o so lunga lo fa fo. Amen. Lei akaya sa lo loko alo kaya la lunga fa mai fa so la nga mai tangata lei lo la ka ka o ma o le upole ku amen. The word of God is likened to a fire. Jeremiah 23 verse 29. It's not my word like fire. It's not my word like fire. Kalangale ko ila wow. Susungo yo ko kamalapis. Amelele le yo lo wala nga susungo umale upole ko. Lona told the word of God is likened to a hammer. Jeremiah 23 verse 29, and like a hammer that breaks the rock in pieces. Man tu tato lo to le famel tu si pa ia tu se skin. Kako yelemia, kako loko pe papa. E ma ais kai mi. E ke fa longo nga ya lunga loko ke le ango. O me ma alanga me ma longa lo loko se kulo. Loko malo se kulo loko ma. Loko le fi fa longo. E ke fa longo lo pole ko e ma tu lo loko vai. Wa ka el papa. Famelo bertala tu supaya waru ese loko maa asa le loto ano amen le loko nga le mga oile nga pa ia loko ango loko e malu e fai go fio nga falongo o falongo sa le valau falongo ko kuri falongo si dunga lima amen falongo salamo masui asia langa ole sa mala ka ele papa longa fa
The word of God is likened to a lamp and a light. E whaakusa ile malama ile sulu yu tātou vai malama yu tātou wala salamo sala suiva. Whai ba salau mana lima. Ko akere le pongisai lo wolanga malo wolanga. Amen. Ko maka ukia, it's going to be full of darkness. Pe angala ile Upu A le Atua. E ki le Upu A le Atua le malama ilo mafau. Ma fa sa ola wala ke savali ke wai patatu le pongisai. Longa lima. The word of God is likened to a food. If akusa se me ai fa le nganga. Mo pe telu ta mo fa pe lima. Mo pe telu ta pe fa pe lua. May fa tu sale pure milk of the word of God. Fa fanga ile wala fa le nganga. Lesta nga tau maong ai me yo kingo. Amen. Maong al vai moa male. So sisi male falaia. Ai mo le nganga. Ele kam kupul me nga ya or kai as a leader. Ke maong al kingo ai pa elo nganga. Longongo. The word of God is likened to a seed. 1 Peter chapter 1 verse 23. If aku sainga ile mai having been born of not of corruptible seed but incorruptible through the word of God which lives and abides forever. By ole seed. Fa fa ai fa ola inga. Ole seed. Ngai sa we fa longo ngai fa longo ipo sa mo the word of God was preached. You hear the preaching of the word of God. Saule seed lo Upu A le Atua ngofo lo loko amene. Ke ia lo ku e wola mai le Upu A le Atua ia oi. Awa plancha si luisu tatu e falonga ta yasola. Vawaka ma poloku. Ka ko yasola ko kele penga fo yao. Ma poloku o le loku ale ala mako ainga. This is our church. Wala mea salvation. Wala mea born again. I hate this stuff. Kele fi me yasola. Ai le ngalor ke mingala unga video mo vai mea le fa. Alo ke ngofol because I was standing at the back because I was a religious kind of person. But William was preaching the message, salvation. Ole ke polonga le ngasala. Ole ke fie la miolanga. Ole fie fa sainga, ama malosi, fa kalapu malanga sala. Salamo. O falonga ku masole. Ai ngaru ka ul ko ingala lo olanga. Alo ke la fil piko ko piko so ke kai meia. Ngai le vai tau stanga ta ka mai sa ma fenga rengal chusu ke minga. Or ka mas ka sa skol sipinga ya skari. Ala ku ka nga invite tau me fa pe. Ama ko la ku kala pe. Ka ka oi meio ka ka palia. Le lava le o. Ar ka ngaka le avea. Na le pule ngi diskim ka ngal wenga shambo. Al avea me ka ya. Na bo lunga. Ai ka ka fa paso pe wele fa pe la como le. Ele valea. O valea ya Yesu. Amen. Umal po ngal vala aula fa fa mele ku o la mai ku ala la umas ko. O ko kuri le swim. Ele se fa le fa pe ka pe. A swim. Ako umanga sabo ko lo FC ke mila FC vai mea ole aswem le lo ya sunga yo eru le la mai ke la ku e mo le aswem me fola ya ngome mama ili ai ko kuria sa o fai papo mai le fanga sa ko kuri le aswem amen ole seed amen. The word of God last but not least, the word of God is likened to a mirror. If akusa le Upu A le Atua ile kioaka Yakopo mo fa ipolulu lo fa. Lalo ngona bea reflections. O le Upu A le Atua e ko reflect mai le menga ilo wolanga. E ko si pera le lei mai le kwa e ki fa mawalunga. E ki fa ka wa ko mai ui. Ape wele lo ke fa mawalunga. Ai fa ka ui o lo ke fa ka kala. Ui, vai o lo ke lo ko leanga. Wa vele ki fa ka mai challenge. Ui, o lo ko leanga lo loko. Reflection. E ko si pela ke fiwe ke la fiwe mele la ke vai ma lai moi fai ka kala ngau me ai le ka kalo le anga pong e ko ka o mele ku spa ya le salamole lo fa ma wolalo o le mirror e ke fiwe ke alo ilo le kwa folinga le ai aka mele mirror amen ai fa pena lo fa pena fa mele mirror ya it's the same with the word of God amen e ko bounce back mele ku spa ya oi Lona tolu. As a spiritual leader, have a deeper desire for the power of the Holy Spirit. O se tai ia nau ro loto ile mana pole fatu munga le nganga pa ia. Acts 1 verse 8. We all know the story. Kala le tus pa ia. But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Efeso 5 verse 9.
Awane ona tolo wine or meu vale. Do not get one with wine, with its dissipations, but be filled with the Holy Spirit. Ay fatu muina o to ile mana o lenga pa. Yala fam tala ingong sa imastatos. Lalo ingol kala be filled. Meaning continuously filled with the Holy Spirit. Ele ngal kasi si kami fa kumoy oy. Oles tanga tol fa unga ya makilas ya nga ki operator ya. Oles tanga tol fa unga ya November. Onga ki operator fa unga maya September last year. Menga fa ma komumu. Amen. Wala se fa unga. No anointing, just anointing. Amen. Wai komumu wai mui wai fa kala. Wala manga ya menga fa wala ngonga lo leo. Wai ka ule sau le loku. Amen. Wai kasi. Patay may laval menga wai. Asia, ka ule se fa unga. Kinga nga vai ko le mu le ala fosi maya. You need the power of the Holy Spirit. There are three kinds of people in terms of how we receive the things of the Spirit. The natural man. The natural man does not accept the things of the Spirit. It talks about unborn believer. There is what we call in the Bible a spiritual man. The spiritual man or tangatalea wa faolainga makua faalenganga. Malona tolu is called in the Bible the carnal man or babe in Christ, a babes in Jesus Christ. Or que visiano le wa faolainga ay malo silkingo. Wow. Along vlei. Ele fe calmo mo konito tolu foi pe kasilifa. Merkala Paulo. Ngai ke fale kingo. Angai kawam feva inga misa mo. Fe maisho Paulo, fe maisho sa Apolo, fe vaenga. E osi ya Paulo, osi ya sa ya osi ya pequeno, e osi ya Paulo. Merkala malo o Paulo. Ele se fale kingo le benga. When there are divisions, fightings in the church. Olai muinga, fa longo masos ke visiano, la ke lo wa fa olainga. Ale ke le ga me fa pelo olanga. Ale wa le ba ga fa olainga. O isi ka ilima ka yonka usanga. Afa pele kupol me ga ya oe. Malo sir fa kingo. Afa fa o manatu e sa wa le flesh. E ka mainga o nga ke pepea. Amen. E ke le ya luesa ba me ka maki. Ole me fa ngatala fa fongo mai. Ole wa kai. E wi fa lungas ka mai kila o kalvo. Vai mo makua fa le nga ngai fo. Falong maleng oleh, oleh ave os spiritual leader. O manatu e fai, o au kala e fai, mau kongu e oswa le flesh. E fa ale nganga kangaka. E fa longo uma ile me le nganga. Au shau mbea, nga fa ule fale malo korua. La sa lo le mele kala ngomol fefia. La sa lo le mele, besa kal. Ya ula pole la fa palme yo, la fa palme. Sa lo fa pai e ka apesi ka kometi. Amen. La yo ngosai. O ke siango fale kingo. E ke faola inga ai faale ki ngol ke lo me ki fai o ke ro tanga ta ia la mai ele mas tanga ta fa penga fa ka fa lo lesko inga la skala prada la skala vi ia deli te lo ai ta to i pe ko ru ale ko amen wa ka nga ru ese mo me yo susu wa ka nga me ya ngo amen. Si kama mea palo vas kama mea ekeva osor cavale fa i pau fius vai fa vala au ya oi dai la sui for fetala yo le tu le ainga sui fetala ngau le upu longa fa ko lua as a servant of God, a spiritual leader, serve as a son in the house of God, not as a hireling. Alongo mo tai ngalua le fala le tu o se tali o le fane ele o se au nga sa wesu esa nga mea nga poso tongi makoru ese afonga marka ko uso ele nga ka kai le fale mas foi tato umor ngefiaf serve as a son o le mana ongal nga le kuwa as a serve nga luenga inei sunga le fa nga mo fa tu pe nga sunga ya pedi malato uso sunga ya en for people fe lava tato uso pose se foi e kalesia e ke suma ya wherever you coming from, whatever body of Christ, serve as a son o le mana ongal le li. Falong folet kala Yesu, John 10 verse 12 to 15. But a hireling who is not the shepherd, falong le upu hireling.
Kusale leia martangata le fengal wenga kampangi pole officer pole kangal wenga. Ngalo walo ki fengal wenga mo so PS out fale. Paulo mo le ki mga oi, pula ke me promote ya. I need promotion. Kau nga promote sa wala bang se furu ka usanga fengal wenga. Luas furu ka usanga. Pawanga ke mga si lo pay ya ke lesa me mo oi awalo ai ma. A hireling who is not the shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and he leaves the sheep and flees. And the wolf catches the sheep and scatters them. The hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep. Now listen, leaders. The attitude of a hireling in the house of 20 plus years of serving under William. Sila may lang ang paia ile si kay mingalo lingukule ko mumbu po se fai kio po se moi pe fai kala kai ka. Wala testimony life afonga lang ang ole ko. An attitude of a hireling in the house, he just come to earn something and leave. Malasawa mawasa ka nga alulo sola. Longalua, one of the attitude of the hireling, he only concerned about his own needs. Asawa kikilo amoso afaonga we pasa ya fafkai. Ko yang faonga olis ta kacang fa penga esawa kikilo ko leva ngo ngaluele ko faonga nga. Ko leva sole nga leang ki ako ngom ko leva sole ko ki ako. Wa ka ngo fai feau, wa yo manatu nga fai ko ngolo ka vale mar ko ngolo poko. E ke fiwe la fie ma wa ele nga pa ia amen. Lang ole attitude of a hireling. O mo ka hungry for positions. Le attitude wa mo e kilo por fera ke mila coffee ma ia. Why ngola ko si fa pa mali revelation le kong iya ya sa iya le se me amen e poro ka le ko lang ki fa mo luma. Attitude of a hireling, he doesn't care about the affairs of the house. Attitude of a hireling ele mo pole po ame kupul ngal wenga e sa le fa le kong ule tangata fa le kong ule sa ule fa ele care, it doesn't bother him. Ko wala ngal ule, it doesn't matter to him ki nga sa ula ima na ongole kalesia ele kai vidir fe pasta lo ke avango. Esse me fia ele ai ki nga vai kula fa le kongulungal ele kai. One of the attitude of the hireling, when the house is under attack, he flees. E o so fai ole fale le ki apolo mas foi os fai ngali lo langi pengi be lu winga ngaluenga o the attitude of the hireling kulunga sola lo e attack lo le fale, he always get out and leave alroidako fai kalia lako, doesn't matter kile kia. One of the attitude of the hireling, he never protect the house of God. He exposed the weaknesses of the house. He kilo me fale kongu ele ngato tai tai. Mafutanga tina ole au kalabo o ngai fanga we ila ko vai nga mo la ko fale kongu. Mamo tata le hireling. Na kupo sa penga expose lo alulungol Facebook kangol ke fongi vili. Sis, did you hear about it? Sau mo le of course OMG avale maka. Exposing o vai ngor fale. E ka ko me sa lang o upo le ko sa o. The attitude of a hireling. E sa kilo vai nga alu la ko ka ngo fa ilo vai nga. One of the attitude of the hireling, he never protects the father of the house. He never. Makile pui al kamar fale. E me so long ai. The attitude of the son in the house. Listen, people of God, and listen, leaders. He comes to serve, not to be served. Ole amio tangata ole tali ole fale e sau au nga le popole pe au nga mitanga ta ya keia. Ale sa wa serve lo. Sa wa fai lo mela mga fai. Longalua, he always concerned about the affairs of the house. Ako kupunge me falo le akua. E alu e longa loko, pa tanga ta vangale e kele mo le leila ngai pere no loko le mela mga alfa fai. Mga alfa o fai mela, mga alfa o fai permiti, mga alfa o fai practice, mga alfa o fai mela, mga alfa o mo ke fai bloque kile, mga alfa o mo ke fai fundraising le. E kele ngo fo le. E ke alo loko le mela ko ngol fale. Wale mga yere pos ka fembese mo le stanga tele la mai. Amen. Na me va ko nga o ngai. Pe ngo fa kula to tinonga, fa fonga mai deli. E vai isho mako fale. E le ai se kai mi lo olanga. Luas kur ka usanga. Fa ia la kalvo ele ai meske o me kala ngo marko inga o me ke fa longo skai mo lulu inga lo kaloko ele fa ngofia me kala ngo me ke kala me fa ako kile fola isa mo kala me fa por kala me after por kala me after por kala me
Ai lesi kai mi fakingau ka falong kole lava o sai. Ora ka unga ole manguia. Amen. E vale o kuku ko le lofu ngole ku ngefiafi. When the house is under attack, the attitude of the son, he will never flee or run away. He stands his ground and fight back. E o se fai ala le fale e le kai sola. E kua ma fosu pea. Kau nga ke pui ale fale o le aku. E whaalongo I whaale kongo I kongo nga luenga. E whaalongo ngai whangau whaale kongo. E whaalongo si kai ua whaale kongo. E whaalongo si kai ua whainga si o se whainga. Vilir ke whongi. Brother, sau kau. Brother, lo ke kalo ko moe. Brother, whenga ke iai, le la walaku. Si? E o se whaia le whaale. Le kai e alu iai. E vili. E kalangoa. E whaamalosi. Mo the attitude of the son in the house. Ke vale falongo mele ka ko usul mele ke le mo tanga ta lo kolofa e ngalo me oma ele ngalo lo kolofa sa fa isaka ele ngalo sa mo mele ma ke ai ma fa ngo fai ka me ke ngo fol ma fale this generation o akules generation o akules generation ko lima kamara ke mingi sa mo le ainga le koko le amo awa ku wala ulo ko lo fa ngai ka maki fa pe ele ngalo le lo fa ke vai la po fele me o yai e manga ku pe lo lo fa ame fa mangu yai le ku ya amen en ma kor kala le tu fa fenga ku ai awana ingalo le tangata ese ya mau fa kasima oi aisha fa mele ku sa e tangata ese fo oi awana ingalo le lo fa e manga ku o tangata po feo yai. One of the attitude of the son in the house, he never exposed the weaknesses of the house. Ngake pui foi ile kamau le fale. O mai o ngifiafi. Is your attitude a son in the house or a hireling in the house? Last but not the least, fa umale upole tu ka penga loko. One of the priorities of a spiritual leader, to build up your godly character and not your reputation. This is very important. Ia tia ela wa amio fale atua e lolo tulanga tau le leia le vainga tangata. Listen, people of God. One of the priorities of a spiritual leader, build your godly character, not your reputation. Why? Listen, people of God. Your reputation is what people think about you. Character is what God knows about you. Listen again. Reputation, you are somebody, or if I or koinga, or tangata faungaina, tangata, Macau kill tangata lea. Macau kill tinalea. Macau kill faulia. Akura, Macau kill. I know you. Reputation is what people think about you. You are somebody. Their perceptions are of you. But character is what God knows about you. Oh Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thoughts afar. For there is not a word in my tongue. But behold, O Lord, you know it altogether. Wa esi fia mayo mama na tunga mo mafaunga au le esa upulo ngutu wa esi fia au character wa ka u ole mele fa longo merka ko usu lango lo character e ka fia le fa unga o la wa amio o la attitude ngaki ka fia the presence o le tu le wolanga o merka la ka vika ka maloa e ngau longa lo ko le presence o le tu bo va ya saulo fa longo mai Saul, a king. Fahua le kua leanga le character. Saul is a man pleaser. Kabalo Saulo. Kabar ko na character le. O le tanga u fauinga le kua fanga le kua o le tupu leanga le amio. He's a man pleaser. Remember how much the spirit of the Lord departs. What was leanga ngoyoba as sauleanga leanga. Wan wasel fa unga le tua kura lunga kama mana kalang fa Samuel sau sei kao sei fa mamalua o ilunga o tangata si a man pleaser
He loves the presence of the people, not the presence of God. Wafang may makawal may leaders. Nang may isay, if you fear falong ilung mo tangata, or va ay nga tangata, if I may umol va nga tangata, kung nalolo kavika, ilay fa penga nga o saulay fa penga. Sa kao sa ifa malu ilung mo tangata. Wala siya mamalu le kuwa, ko al mamalu tangata may mga away. He loves the presence of the people. Lalo si Maya Saulo has envy in his heart. Ele loko leanga. Loko le lelei. Pese mai finge wa fasia e Saulo le afe. Fasia ka vikar se fruas, desfruafe. Falo ko nga ya Saulo. E Paulo le pese. Ele manga ya ko pese. Ko faki fale me ko pese fa sa o male faki ka se ma upu. E se ma upu. Wala nga le loko. Anga me fasia ka vikar fa sa nga fiko la kiki. Fa ke foi ko le kalesia leaders. Amen. Ike wa raise for le tuas tangata wa ke uyo. Okay. Ko e foi do menang ofa ko la nga foi de ke kafao. Ala nga ngofo ka nga secret place. Ki foi ko uyo. Si ko ki ka kalar kamala. Ki fa lo pinga lulu se me amene. Pe suyele ko me asya. Secret place. Ko e foi me am kanga stay in the presence. Awala ke ka pa vai wa raise for le tua. Amene. Kakalo le ko fa nga akili. Ese ka ko me alofa. We have different gifts and callings. Alam me fai peur edify le tino ke biso. Ele se ka vanga fai falo le kuwa. Amen. No competition in the family of God. No. No competition. Ime umala lang nei fai competition. Ole falo le kuwa. No competition. Asa we are all servants in the house of the Lord. Awar ka va. Ele se ka vanga me fai le fa unga mo fa ngainga. Ele se ka vanga me fa pe. Lalo si mel loko malolo sa ulo. Bitterness. Kumu le loko kinga, loko mangua. Kamu faye kuri kavika, fasyoki. Disobedience, arrogance. Al loko kavika. Palong umay. The character of David. He's a car pleaser. Kamalole mga walong loko fa fia ile kuwa. Nga ole kuwa. Fa fong umay. Lalo lang ino ka kuyay. Kelo tangata. A flow me call popular opinions. O feo umay tangata, that's us. Ele fa pengambe ale kuwa. Peo fa tangata a kuwa, me fina ngalo le tua, wala wala nga amele. As long as you feel le kuwa la mega fai. The approval le tua ke mga me not the approval of men. Kusa penga o le kuwa la kay mingela lang ilo ka kuyay. E o fa pe human rights le ay lang le le ay. Peo fa tangata ku pe le mele mga o le tua. Me fina ngalo le tua, ngofo ai. Langai umbal lang ngi kau kele o langi maka ko kilo manguyo le ko on me walu mal popular opinions approval of men e o for ai me ko ngole kale sia me sino ngalwe ngale ko fa ite ke for ko vama o ngale ko fa fonga me leaders pe ngo fa yaku maloko mo lalo la me sa fa isa ko kama mo va yaku o la me venga lo fa makala pe ngo ma fa ya vile mo fa fo yato obedience submit fa longo mo fa ngole la mangisho ko kung mela sa fasa ko kama mavayak leo ko ba ifa manguyang hale ko amen e kuria ay siya ele umame nga fayele ko kaloy ko mesa fasa mo ka ko nga luwe fa maongi mo se fa maongi leo ang hale ko ole la ba yan David he loves the presence of God. He has a pure heart mamale loko. He has a humble spirit e lo fa mawalalo ko ba yakavik ako kilo la yang sala kavik mga sala so if you compare le ko role pa kilo it seems that David commits more terrible sins than Saul. Ya va yung mga faya Saulo pa mo sa ili mo kaulay ko. Fa mawalungan loko. O sil kaulang ay ikaw nguwa kuya Samuel. Ele oyo so si kaulang. Fa si sa vayang maleka fa koy si disobedience, arrogant, stubborn. Ako va ya kavika. Ola. Mulilua. Premeditated murder. Wal fa pikolo mo ulia fa pikolo mo ulia fa shoki ay. Wa mga ola va ulia. Ama kau kiyo mga fayas ka esko yung kavik. Desi mga fay lang kusingay ngo ba ko fay na napas kusingo tangata fay kaula fay ngo tangata ile fifia ile ko. Alala me se senga me fa longo mal ese senga or kamalo kavik. Va ver me kal broken hearted. Va ver lo como kimo. Nga sawo na talo fay kavika. Oi le. Wa fay la nga sala ilu mole. Vai palasi kurivai. Kang iya. O Saulo, he make a lot of excuses.
O le pra mela fai o malengu o ki kilo kule au kau mai wa kuai venga e sau Samuelu wa le sau ke minga ko fai nga. You're so late. La mela fai. I forced myself to do the sacrifice. See, make excuses. Kamalolo ka vika and confront her le ai mas excuse. He never make excuses. He even never blame others. Nga fai yakwa oe alua elo purivai. Ko lo sala mo makas. One of the powerful scripture in the Bible. Asia or confession na tanga tanga o ilang le fai la ukala. Fa fe fair kamalo le. How this man knows the way of God. Afa ngai lo ka vika le ala ko fo ia ile ko. Walang kalanga sa fai nga. Le kuwa nga mga oi kaulanga o ki fai ako. I would do it. Au kaulanga ia ki oi o le loto no ti momoia. Kangia ya fai malanga kala. Salam nga di makasih bersumber kasih. Mau pero lokor kalangan kamala. Mai le tua ka do not cast me away from your presence. Longa lua, do not let your spirit depart from me. Can you hear that, leaders? Parang ver kalal kamalo. Le tua awang hi ave seinga yo luma. Meaning le tua so se kemyo ke sau yo luma mau sa ili ya kio. So se kemyo ke kangi ya kio ke fekalai mai. Awang e kuria ufafu. Kali kamalo mele ko le tua don't cast me out of your presence. It's so sad. But I saw the fale. Good for God, from every fear. Get out. Ang kangi ka vika le tua fa mole. Vai number ka fangale mo Maria ka vika pe mamulu me uma. He doesn't care about his kingship. He's a king. Longa taito. Ele mau ka vika le tua. Fa fer kupu. Fa fer ulenga fa winga over kupu. He doesn't care about the king. The title, possessions. Ele kia ka vika yung kulanga. Ele uwe ka vika sa coffee. Ang Paulo le tua. Awe kia ave sea yo luma lua. Awe kia ave sea inga luanga nga pa iya mayakia. Ko vailan makaukia le fiafingi. Ni mga ongo le kuwan memeka o the priority of a spiritual leader. Wa mai o le fiafingi. Ia o fongofu nga ifa merka le kuwa. Ko sila ron mele. Faila ufanga. Sawa fapenga. Come as you are. Faya sawaku, faya malakala le. This is me, the real me. No hiding, no running away, no excuse. Let's all stand. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Shalapatakara mama masi. Afay na manao ya itavita. Na manao ya Mose. Na changi ya itavita le tua. Elolo tofi. Not positions of influence. Not the titles. O mea lea vanga o maile telo tangata mamana o ilalo langi nei. They are fighting for positions. They are fighting for powers. People are hungry for power, positions, titles, dominions. But the man, the Bible says, the man after the heart of God. He was really hungry for the presence of God. He was hungry for the anointing of the Holy Ghost. I shall fetala ile tu mfatanga ile tu fetala ile sunga tu e fai de menne fa mata ile fia filale leaders la so fa longo le mena u fai ile tu ya oi fa mata ile fia fine je sa u fai ile tu sometimes ka ko priorities utatam fa sui aba fa fongol mana ongolo tama. Stay in the presence. E malua inalo ainga. That's the security of your family, your children. That's our hiding place from the enemy. That's our place of refuge, our fortress, our defense, our shield, the rock of our salvation, in the presence of God. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. How many people who are hungry for the presence of God? How many people who are hungry for the infilling of the Holy Ghost tonight?
e fia tangata le fale nei wa Saul Paul le atua. Look at me. Sisila mai lo loto mala wa amio. Look at my character. There are issues. E ei me lo langa mala loto da sisila mai. E a faina lo loto ni stemi. E manua lo loto ni stemi. Sometimes I hapa ill feelings. I ono lau feta lainga le pole nei. O la wal watu yo luma. Pole nei yo oe pa i mai na lue mai. Stay in your presence. Su e mai so vano luma nei. Come as you are. Can I have the oil? Pastor, if there's somebody has an oil. Su mai. Come. Come. Sa watu no mo lo tamasi o lima. Failo yai. Thank you, Father. Shata papa bakara mama mama se. Shala patakara mama mama. He knows you. Mai chavita le tua. Ai le se upu lo mutu. Wa ese fia maya. Listen, the man of God, the man the Bible says he is after the heart of God. A sinful man with brokenness before the Lord. And he said, God, before there is any word out of my mouth, you know me. Character. Character. Shalapatakara mama mama se. Shalapatakara mama masia. Shalamama. Eke alua hapema. Tua me fai lo tala lo tama. He's your daddy. He loves you. He will never leave you. He is here for you. Sala patakara. La matamata in the presence of tua. La amaya tu ya te ole ponle. He is gonna hug you. La afusi ole tua la pai le tua ya ole fiafile. Ma fai lolo na lo fai ya ole. As a son and a daughter of the King, stay in your presence. Cry out to him. Cry out to him. Sapata kara mama mama se. Failo tama e te manawai. Bona nei toi fa fo ya tu e no malu. You need more and more of him. Sapata kara mama mama se. See I lo loto. Cry out to him. Mata le pora le mela faya le tua ya oi. Thank you Jesus. Me bale tangia tavita. Le tua wa te ve sei na yo luma. Awara ya ve sei na lo nga pa ia ma ya.